Mayam Kurumjari, Northeast Window Sandok Saba News Analysis da Mayam Bujan Maibam na Taram na Uchari. Manipur da Fong Liba Pause Singda Manipur gi Karam Karamba Maru Iba Pausing Yauri Bagi Habadu Kanani Nanabagi Damagda Kugi Studio da Zigling Sindana Lebire. Dr. Yumnam Premananda, Head of Department of Law, Manipur University, An Maktaba, Ahan Maktada, Sarabu, Northeast Window gi Makidi Taram na Uchari. Sir Ahambada, Lakchaning Basam the fresh river poem, the Haitare, Narang say, Kuigi, Kadang Banamadi Kokchukta, Cookie Militants sing that Kanbam owned that no Mayamadi Bom Yaraga, Kuigi Mate Kunakpa sing that, Landara Pigi Paulek, Maduda Kuigi Kunakpa, Ani. Kuigi Lake Dramadi home sole. Masida Lake Driba Ani Sequina Amana, Michael Kawi Amana Kava Kawi Havigi Pausulere. Masida Kokchuk Amadi Irang to Iba Mapam sings the game, Akogi Kunzasing na Fongdora Padai, Heidi Akanba Lantong Nakiba, Matang about the security force, the Mata Laki, the Amadi Soknari Basing do Kamtok Naba, Tan Naba Haitare, Adugi section Toramata Lokaki, the Havigi Kunjasing the Fongdora Paule, Aduga Amarom Dahuzik Equina, Narangi, Tokriba Todo Tuga Marie Lane and Cooking militants sing Naikogi, Mamang da Kumbi Hautapta, Mapamacha sings and Basakiba Hatkiv video viral or Helakba, Maduguma may have no social media the viral or Padagi Kogi, Ladyba, Ireja sings Nami by Poknarapa panic or singing the circle happening. Questions Aninico Amana Nasai Kautuki Kaptrak Potuka, Kautukana of Mapum Humni Haiko. Home Dani Moina cookie say quite terrorist high, Heidi Mamang the sum Laloboka Haram Laloboka Tremus direct terrorist or Ebony. Kayon Haikanda when I see Logi Makad Haizevani, Miss the Kihanaba Duga Yam Tina Harpenny Moni who's a Torisi. Some no Moina on Kapaga, me to hot open a tail, actor moment Tata Mangakasi. Ama shira tabadu madu chumungodo male kano dasu akoina thengna bada social media thengna bada madu mangaktu makogi soktu yaudre ana sidi sumaina mi hatina hat pasidi prithibida leite ba prithibida leite haiba adi manipur leirabani na aduna sidi yamna record ni tawse koi kuki la lo singji kano ka moina pam se record thama pa mi ti hat pa adagi di lanji loidaba du praja da hochalo chana hat pa adagi lomi shimida awa piba adi misamgi mai yumai thaba sumagi ma record ma thamna tawo male aduna yam lure huji akoina yakana hairu su yadre koi kibu kire moi mu kibu je hoi leitre mamai da tapta lae angang da ki helma da hauji di kuki terus lae angang ka pa phadore huji kaino moi mu sathi je leitre manipuri wana te ko atopa lam da su mamoi wari je taba da kire tawo da bu wari du sum li da khangde da moi gi sidi khwai da gi sathiba Sati badege sati raba mi kangbu thi oi hoji kuki terrorist sing sine ana muza akhona sum thengna bada mujahidin jam sati hai laskar i taiba jam sati hai ana moi degi saruk sama hena mona sati re kai no bu hanari mi si akhoi masen ngak tane saksu ju hara managum toba lonji pau phauno gum toba sum mi sing ju yam tamthi mungda praja sing ji bu hat pa khulai pai do praja hat pai si di this world record ni do amona su tobu chumda bane ana Nasai Kautuk Kisima, Kapta Isima, Nuaitre, must undefended village Nikulu, the Haraga, Kanam defend Outraba. Madai Kunak Pakanguduna, no may attack Bakara Piraga, I get Hangjo, Pakara Piraga, Naksa Viwari. I do the anytime Lago Hat Payaraka. How do you now is very clear, Kainu clear is Hakanda, my take Kunai sing the Kanatre, anytime Lag Harpang Mani Highway, Hatorini. Amatalem who do the meditation, low in the Tumna Hali, Havigi, Lalongi, Moina Torsi, other Kanantana Matin Pang Vidraba, in the army, Nasu Kamta, Lank, Tobujagadu, the military operation Todraba, Adegidi, Manipur police Nasu, Yama Tawai Tawikagum area, Katakagum area, Katapu, Pohoba, and the Skumbagi, Lalong still later, I think time is not far away. My Taisi, Pitribi, Mutoing I, there's one lazy other than a quite 100 Swedina. Mutpagi lambi da sangsilak pada kanamtana kanmanga maro han thamjani adagi amana hautaki leihidaba mapa masagi video du viral oidana ngarang maliko amna kathuna reisa masi samsam manati ko lalong ni ko se this is a akhoi pre plan taro thado ko video ni samsam na thado ga di naha singna kaina haktangi mai gi thagatning mai thagat por ga di at the moment of the occurrence of the incident thopom pharong thagala neba adu natte basidi well plan taroga na hamo angang ani mang hibagi thadorokpa adagi di mathang tawrise adagi di
masi tawji kaino kana moi gi well plan amaga plan ama loin tawrine ba my step amaga my strategies amada si tawdi si tawba haraga war si through media through armfil and di through politically hiram khudi makta war si moina soknari ni akoina war amata sokna ba akoina yam son ba haitare langbo di palang malang ba lan nong kaptringa da video ana thagat pugumba adagi mizoram da kaino pasa khairo de video thagat pagi laina am na re koida war da video thagat na bro war ai sidi yam ing chamna yam plan tawraga wakhan khallaga lan defend tawgodabani maduda hekta mathong khangdagi irang phalang type to lan tawradi ai thambada madu afabo roi aduna khoi su khanma sumi aduna masigi moina video thagalai se sidi akhoi maiteina baga thaga pasin nataba moji well plan saje samagloina tawbani aduna sin takni ri kaino harakanda akhoi noi am tamthin hat pangami akhoi demand pio natraga di maitei singsi akhoi anytime hat kani haibagi message ni moina piri se the message is very loud and clear aduna aina khambada government India government Manipur no option hoji leje kaino kanda kuki terrorist pithri ko aide sathi raba kuki terrorist ki mathakta military crackdown militarily moya sangaga noi surrender to either lay down your arms or surrender and haiba yadaga na mogi mathakta militarily action na to sina thno pai so letre aduna my humble appeal is that military crackdown is only solution no other option in our hand sima hoina khanabe yam nungazare sa mathang da sir lakjoning base koigi Janata Dal United JDU gi hoi Nitish Kumar na luchingba JDU gi se hoi hoji BJP da pullaga India gi alliance break toraga khogi Nitish Kumar na BJP da pullaga Bihar da sarkar sem khare amadi hozik leri base BJP gi achoba alliance Janata Dal United JDU sin hozik ore masana khogi North East amadi India gi alliance da lakadori ba haidi Lok Sabha elections da kayamu yamna effect tawgani na sargi mota khanbi aduga loinana khogi mamang gi election da khoina Arunachal Pradesh da JDU gi kakrise taret ni aduga Manipur da kakribas na khogi taruk ni masida kaidogi ha matam da khogi lilongi hanagi ex minister soi biramba Abdul Nasir se except mamatan da hozik se BJP da alliance tawdana JDU da dum oraga hozik pokta masamak se leiri masina kaidogi ha matam da khogi North East da JDU gi defender se khogi Abdul Nasir na oi bagi maong ne haise hai tare hozik leijari sai mama thandang haurabani masina political development lakpa yabagi oitopa leibra sargi mota ke habini Manipur ki politics ka sector ka politics ka adum kaimkana punna chamina ba yawi kaimkana adum mafang pang chana ba sum yawi ba ko rajniti ni ko number game ni ai ngahaktang yi wakhalon ayamana chatpa ngaktani long tam oi mamang ida ai masigi dol si ai sidi bu yawrani masigi ideology lupsere haidana tawba mi si hojik leitre hojik ti dol na taba party politics hai na power opai de lore haye nongala chongera hangchi chongera loi pakso chonge politics hojik no ideology leitre ba aduna bo khoi leibak si war ni India si war ni Manipur si war ni samane ranti gi yawbi ba mi na su dol su ma gi ideology leirak tab ideology budi che de leijaba aduga mangon yawi mi su practice tawdaba adugi yam nungai khudam Nitish Kumar Bihar gi chief minister si toin BJP da mu yawni adiga du kat badan na mu sem ne dum tawle bani dana ka mabukche lepse da ba aduga mai power ni power pai bu di ma Nitish Bihar si Nitish ki samana re Bihar is equal to Nitish Kumar ne ma dum pai leba so ma chims to lore irrespective alliance karaga punge pulura ma khangde adum chimis oina urunga amadong songtho among songthin tawleba aduna masuma politics di dangerous ni ayaram gayaram mi type toba the very dangerous train in India gi koi multi party system gi masi loophole ne choba ada masidani khoina yam nungai ti tu pilot mi songthok chung to mai ju right ni ma thok tor sunu tawbudabu Manipur da Janata Dal United se masi khara karame loina ba amung changre leidna ko ama samaina dum tawba masi su yam chum de dana ko masagi adu Manipur gi sunati hayeng center da kaida atopa ayamana Janata Dal United ka yaw singsi BJP ki ticket phangaudo ba dum ngak thane ba ko akhoi da thodona ai adu di yawrage CPI da BJP da the regional party chakhola lage ai punsi se adu ideology ka thom ne leiti no ideology ni pangchong song hangoi gum jani da tinthro kum hangoi gum phamman chong sana bu gum ne adu moi thodona madura masi kankhala ani picture ani kam highway aro kaino kanta akhoi prediction to ba yade kaino ideology mte leje da ngak ta ne ba dol yawbi art khangjada ba pangchong song ba ticket ma tanani hujik to se khale ticket ma tanakan amadong song ni adu phangau da ma phanang song ba akoi song yu ngai le bani ko ain khamada jumping competition gi time ne khoi to ranti ji pitri khwai ngak ranti ji Manipur gi se
राजनीति तौब अदुगा राजनीति से कइनो खंगद्रब खंगमबसु याइको मोइना खंगिबो चोंबगी राजनीति नंग खंगबा फट मनिंग नंग सुंग ममांग सुंग अदे नाका नाका नंग सुंग कुमैनि मणिपुर तौरिसे आयन खंबदा हयें इलेक्शन मयादना यारगदि नोइगी न्यूज कनो चला सा काय काय चोंगरे जिगिने प्रोग्राम तौब सिनु पासिते चोंगरे सिनु पासिते चोंगरे मदु तौ पृथ्वीदा फावरनि अदुमा तौबियु अदुगा हुजिकि कनो सिबुदि नसिजाइजु खंगने एखोय अदुम पुले अखोय अदुम पुले कॉलेज लाइफ ता कइदा को सात्र के तौमिनबदि याम फबमिनि अना असंबा जनता दल यूनाइटेड से मादंग हावरब कन तौरेबको अदुना आइना खनमदा मसी खांग मकलगदि नोमदी मदुगी महिसी याम फगदर खले अदुना माय हम्बल आइगसु खंगनबा अखोयदि खतन कइनोनि अखोय कंटेम्पररी कइ तौरे नसिदाइगी अपील से कइनो कांदा खांग मकन दारे खांग मकनबगिनि अखोयगी मणिपुर खुदम हायागा अखोय ममांग चीफ मिनिस्टर ओइबिरम्बा इबोबिसे मासी लोइना कांग्रेस से चोंग कांग्रेस से हिदाक तौगे थी फंगद मतम कांग्रेस आइ लोइ चोंगिन मा लेहौरिन मागा टीम अमा लेहौ अदुन चीफ मिनिस्टर ओइरिसे अना ngasi खाम कनगिबसे सही मंगा गे मतुंग सही 10 गे मतुंग अचौबा मागी अचीवमेंट अमा फंगनेबको अदुना अदु लाइफ की जर्नी सिदि मरमक अवाब हर्डल मयाम थेंगनी हर्डल सिंदु ngakthokpa madu kalaga chatpam changi aduna mana khang makalagadi khara leragana adum aphaba pot ama soidam thokadu male to chongthok chongjing ranjiti I hate this politics kaim kana roi aduna bu akoi pap ta kana da pidu no pap ta raktre ba ko dol gi kanu leitre khoi si mahau leitre adi sigi dol si ideology phaje masina pahela si kaina akoi adu leiraktre ba mi de yeng ta ba mi du su asema mi du leiraktre chongthok chongjing chong da bu amta leitre ne manipur da di ayamana सोंगजनबा सोंगथोकपा सिना मोगी अदुबो एक कान एक्सरसाइज नि को एक्सरसाइज फैदना को हगलग एक्सरसाइज तबदु माइना मोगी सोंगथोक सोंजिंग दुंबा एक्सरसाइज तौरिबरा अदुदि याम कन्ना थमजारो अदुना राजनीति गी थोइदोकना कनो अहोंबो लेदो मानदे तबदु लेहौरी मिदो न सिना लेहौरे मी खरा लेहौरे अदु लॉन्ग टर्म प्लान दा लेहौबु लेहौरबा सही खरा खांगना स्वाइदना अचौबे चिमेम फंगने है थाजबले नुहाइजे सर ngarang se khoigi Mahatma Gandhi na lekhidabagi humfudara taruk lak suba Mother's Day ngarang jam hall da pangthokri hariba thoramadu da ayamba MLA minister sing adum saru yaki thoramadu ga mari lena khoigi Manipur gi chief minister N Birena haikiba media gi da haibi gi ba wafam se khoina Mahatma Gandhi na lawram ba thodang se maleng miyam na hauzu faw da singtha duna lakli lamda masigi yaifana ba toramba अथौबी सिंगी मफम दसो अखोइना मा इकाय खुमना बो उल्ली हाबे वाफम जु थंबी अदुगा मरैबाक मजाति नुसिबगी वाखलोन से कथोपगी थौना लेमिनसी हाबा मयामदा अपील अमसु तौरी हारिबा थौरमसे चाफ मानना अखोइना कांग्रेस भवन दसु कांग्रेस मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ना सुसिलगा पांगथोकी मसदा अखोइगी हानगी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एक्स चीफ मिनिस्टर आइतारे अक्रम इबोविना फोंदोपगी वाफम से महात्मा गांधी से वायलेंस यावदना ब्रिटिश से इंडिया दगी तांथोकना बहोना किबा अदुगमा मिसक अमनी अदुगा अखोइगी वायलेंस सिना मतम खरा असेंग बसे नमथरुरगसु कोना दंगददी कायना दंगददी असेंग बा अचुम बसिना सोइदना माय पाकनी हाबगी वाफम द थंबिगी मसाम तांगदि सर कई हाबिनी ngarang si अखोइगी इंडिया गी कनो द सेल द हिस्ट्री द ख्वाइदगी मरुइबा नुमित अमनी कइनो हारकान अखोइगी बापूजी हाय जखन बापूजी हाय अदुगा मासे फादर ऑफ नेशन नि मा लेहिदबा नुमितुनेबको मागी नाथुरांगो सेना मै काखिबा खोखिबा दुगी वारिदु थमकांदा मासी पृथ्वीदा अफावबा नत्रे मागी आइडियोलॉजी अमगा लोइरना चलंबा अदुंबा मीसिंग मनुंगदा मासे अमनेब अदुना अफावबा केनोम हाइदना सुगुम मी अमा पृथ्वीदा चलमी एसी मसी तुंगी मिरोल अंगकपम ओइरनी हाय कायन हाइनरियो हाइदि मागी आइडियोलॉजी गांधीयन फिलोसॉफी एसी अंगकपनी नन वायलेंस हाइसे नन वायलेंस नि युमफम ओइनेब अदुना हौजिकी मणिपुर कॉन्टेक्स्ट यंकादा मागी कैनोसी याम मरु ओइ मागी लैहिदब नुमित अखोइना मयाम लैसु कतना तौरिसे हाइदि नन वायलेंस नतन ऑप्शन अमत लैते वायलेंस के अफबम लैते अदुना नन वायलेंस डे सिदि अक्टोबर मागी बर्थडे अक्टोबर 2 सिदि वर्ल्ड की ओइना नन वायलेंस डे न तौरबनी यूनाइटेड नेशन न तौरगा अदुगा नन वायलेंस की मेसेज नि अखोइगी महात्मा गांधी अखोइ फादर ऑफ नेशन सिना अखोइ पिरामि मेसेज से अदुना सुगुम्बा मी सिदि अतांग मनी मोसी लाइपोक नत्रे पुरा लाइनि मोसिदि कइनो हाकांदा हाइदि मागी लाइफ द वायलेंस लेत्रबने नन वायलेंस नि मागी साटा थोलबनी अखोइगी साउथ अफ्रीका की नेशनल मंडेला इज माई साटरनी अदुना अफ्रीका दा मु नन वायलेंस पालगा मु अफ्रीका से व्हाइट मयाम की कइनो डिस्क्रिमिनेशन दगी अमु फ्रीडम मु फंगदना अफ्रीका की साउथ अफ्रीका की प्रेसिडेंट ओइने हानबा नेशनल मंडेला से अमाय तौदना
Pithibi sida magi khubam thamamba adugumba kainoni nupani koi Mahatma Gandhi harise aduna magi wakhalon se akhoi hauriba naharon singsida message am piba chumi kaiginobu non violence natana atoba means am leite violence ki kai kanaba leite there's no advantage of violence kai aphaba leite non violence haisidi magi akhoi end justify means and philosophy le end do phangadi nangi means pem justify tawre na magi sin kainobu ngasai gi means justify end eba magi chakkadoba magi end do phangnaba puthoiba means so madu am justifiable oiba non violence chatlu haibani Gandhi na hairami se haide nakalama nangna kupang tharadi nangi khajai na bu onjelu haibani Gandhi na haije adu haiba idea si jamjamna phagi pharana te ba hairise non violence ki principle the lupa mi do adun hena magi kainoni man hena mapangan kalini ko violence pafu mi pafu bhuba nupa munoi pa ka podo adu budi non violence ki principle the lupa thabak to bodo adun hena mapangan kalini ko kaino ba sidi achobo will power ma change mina kupang thare kupang phatharo budi just very simple mina kupang thare somdong thabiu hai bangami do adu man hai kan mayam na hasine khale som kupang thawa di adu chatna di hai thar aroi bu mi du na dum amuk thar amuk kon sam thar aroi mi du on thokram ni minute amada sathi nu pa na kupang na ani hung thak mi do madu ni mi ma on khadau ni adu philosophy de pala ga Mahatma Gandhi na freedom struggle da phaw daku mayam du magi kaino da freedom struggle ya holi ni sumba non violence ki principle ji palaga atoba British ki summarize magi numita ba leiti hai siong force am the sina dana British su tang tho India hin kha tamhalami ni sumba nu pa si de khambada masi achumatic chauna tohum thui aduga mayam sida we should give a strong message non violence is the only option for any type of solution and masi thamba chumran khale yam nungai sir Communist Party of India Manipur State Council na hokiba akoigi nomaising numitagi numin humni gi oina chara henbagi khongjang jangshin ki akoigi Manipur da tholiba issue ase political solution political solution toraga akoigi warashin purakna ba kudak de assembly mi phambi habagi demand ne koina CPI Manipur State Council na idea jangshin kriba khongjang se masiga mari lelena Dr. M Narana phongdo piki ba wafam se koi Jangsileba Kongjang ase irang sagat panate solution purak na ba demand to bagi tangai fada bado lai habe wafam do thambi sam tang ri sir ka happening ngasai gi khoi gi Dr. Naran tawbiri ba CPI gi kari gi moi chara hen mi Kongjang na changsan na tawbiri si budi well and good yam phai lebak ning bagi mami ama khoina tai tawudabu aidi hunger strike ase relay tawbidra ba direct city box chara hen ba tawbiro adusu Delhi da gum chatlaga tawbuni chumi sidadi center na intervention tawdu kai kana roidana ko imphal lambi thingaga badusu am phai pharaga su direct hit tawdo ba jaga da chathabira ba maduma chumbarin khali irrespective of political line natabada aduga khoi gi ngasai gi Dr. Naran haibada phajaba chumba yam yauri ba ko adu so khoi logodabani aduga masi CPI gi wafam nataba irrespective political party masi di ai khaman Delhi da chalaga chauba khongthang amaga loinana tawba mu changi aduna akhoi demand phangdi di changjelu kana man message am pi masi di am phajai ko akhoi di demand phangdingai da khongjang handokhiba ngakta neba Manipur aina toina haijabado akhoi di numit 10 mangeni laina am nai do 15 day laina di kaina kanda akhoina tawramba agitation da tandu demand se NGO tawgera any organization taw 15 day maximum tokrani asar palo tokpiu numit 10 hum do 30 tawmen tokrani lokthok do chum da bana te ko ai di khudam haijabani adagi di mihar pasing phau tokrani akhoi di tokpi laina am nai numit 10 ma sang 15 days madagi de khoi ji maitei je koi khango hogol pa phring round hogol angang na kaino na school jaka thenga ba haibda khangbo lakpo jakani phang hogol pa du tai phung hogol ga kaino ngauri phai kaino ma tor ma phalong tum gi bam adu lore adu center na ju khangi state government ju khangi as kaida numit 30 ani kari ge sum taliba jani da ko law je jan khanau naraga adagi di khara moi tiar gas ko khara kapsan biraga adum tamtang toksa khini da haibagi po neba akhoi Manipur integrity kai yaro separate administration ga je 2001 da
कोई बैंकॉक डिक्लेरेशन दुदा अदे हौरम मदियों ngasi article 3 ga je semdokna manipur integrity ga sukai kai da ne ba tum me thokre dom tungrab sei kun kumnga je tum me thokre adu ngasi mo hogulak pai wari ne adu ju hogot libra hogot tabra akhoi gi mamang da walking gi type ta akhoi gi amale yai ne tum ga hogol chapado adu main tawrib jala akhoi bapta di adu akhoi yam luruba tampham ne khoi ne lei se adu SME pham kawbu chumi mamang SME gi nom khakti kawre nom nati SME pham wa ga lep ki bani du di are pe assembly ma loisan gare adu matung assembly ta da kai kana roiba those any demand of people any demand of the group ko maming paning di any group ma ta demand se demand na dum le horani assembly phamaga resolution lawraga assembly se debate tawna bane debate tawraga resolution lawraga speaker na sign tawraga central government tha da kai kana roiba kai no bu assembly je kai no bu law se assembly de sem do ne manipur legislative assembly je all those members are lawmaker ne adu lawmaker sing je phamaga assembly da phamaga debate tawraga resolution taga law semdragadi moin resolution lawdagadi atei resolution dudi lambi gi resolution ni mi khrana palo lo resolution ni manipur achaw resolution lawre ne integrity kai ba yaroi amukon separately adagi UCM separately adagi akhoi ne MSU oi ngai da yam chaw rally ma su ai yauraga adagi hojik lai diba mayam ti tawga chakre adusu chaw rally ni amai to resolution ji pareng loram babni aduna kaim ta thabo on thokti khara amani natana aina haijai di kaino kanda assembly phamaga assembly debate tawga resolution ta hawba adu natana amatta option leite aduna adong agai matang dadi ko doctor na hairi si I endorse tawi tawdo irrespective of political party ekoi punna himalaya ba kannaba honaba chumran khale yam phajaba ofam ne khoi gi demand ma taw tara gadi taliba demand of fangdri phawba khoi na hanba leitana hotna haibagi wafam duni ko mathang sir aina lakchoning ba se khoi gi social activist haiga RK Megan Sanaya menangrang se magi akhana una ba amada vianal pawgi khoi gi newspaper da so khoi na thengna se khoi gi ngasi baw da manipur da thoiba lan si da khoi India lengana tumina leishilak pase adi manipur gi manung da khoi territorial council ahum tholak na semak pa yabagi chingna ba lei haba wafam do mahna su phongdo pigi adi territorial council ahum mai se khoi na maitei gi haba managa kuki haba semlaka dra habagi center na semaka dra habagi mongon da chingna ba lei haba wafam do mahna phongdo pigi masi matang di sir yo ba opinion kadang thambi masidum akoigi megen masamon dum high this is my opinion and ko adu masu either oibi oi the this different thing and thamme ko ado akoi su aduni haije se akoigi manipur gi future si ade manipur gi thoi ba ji lan ate si di la ga mi hat pe wani genocide ne ba si di akoina lan haije du di maitei gi kaino ga de cookie gi kaino no mai kap nei wan te akoina lan haije di la ga praja da hat pa no mai kap pa praja na ngak thok pa wa ne be si gi lan ji landa ba ne ba sidi kaino kan genocide ethnic cleansing ne cookie na maitei cookie the whole cookie nati cookie terrorist mayam cookie arm group mayam na maitei sing tauba genocide ethnic cleansing gi lan hai bane ba koi na hai ji aduna masigi lan si khwai lan sum ta holi ji kai no phabai mo te hen mori amuk lep khre khalem horani kwa ade ke mafam ji adum hobani ai 9 months old lan si masida noi maru wat pote noi maru hauji phokta koki lal hobo singna noi maru kayam kapam me hadi karo som noi maru kapam mane ade bom kayam thada khre lakh so bom thada khre adagi di ngasai gi lapu thoro man ma nongmai kwa aka sai gi RPG du kapai du adu pang singna da bane ba sum notice ta han bane ba notice ta moina du kap sore je adu loire ne an samai tawtana sniper rifle si well trained tor ka paikhala bane mi haning madu em tama assassin to khala bane an sum ba lan si di this unprecedented kawi amota thok tri lan in notice da an si kadai de no weapon mayam supply chain ama leptana lady si adu di lura da si da achaw conspiracy mi yauri foreign gi hen yawam bayai adi India gi kai kana yawam bayam da bayai an su mayam si hoji bokta war tawri si achaw conspiracy mi leitro adu gi background dong mali megen hai si tawri si di upai leite lan is no mudulu sende yaro agreement am inada yaro ko agreement inada tumin to khadi am pare last accord ki type taga mijo accord kana dagi gurkha gi kano da tawri sumaina darjeeling ge si sumaina accord kala aga di accord tu yaw ka do ne CPU demand do adu taw accord to ko do ne adu gi type ta sanjil aga di territorial council ni khangde separate administration gi kano ma talabani pida yaw dana ko adu gi port taga lakadra hai gi chingna ngai oi adu bu madu thok ta bu oisunu adu da ne khona kan hai se manipuri merger agreement tawra India da merge to ki bani 1949 we entered India through merger agreement chi sam jam na te ba
India's entity Manipur entity laibani soi tawna gi baneba adui posi puthoga India government da hai dawneba sumaina merger gi mina sangi banina akhoi international the principle amalai adui makhada matam dugi lam adagi magi tradition magi law sidu ngakadabani haina leijabani aduna akhoi si kaimta khuthawa yaroi akhoi people singi consent yaudana akhoi plebiscite tawraga people yagani yaena ko yadaga di yaroi haibagi wakhanama thamgadawne ba adu lurina akhoi gi rangi tawri bisina singsina adumba si clear in the center thamangam daba magi saido songthok chung tawba magi rangi gi power pair lore haiba wakhalon da ima leibakna maning da thamba adu magi power pair mamang da puthoga chatpanina adu gi pot ni bayam luri se aduna aina kharmada megena haidu tho kasu oidabo oisanu atawudo adu gi apprehension am leire habini mana hairisi aduna ain khamada manung da pot khadi lemdo mali adubu agu akhoi hoji yamna unity oina lepam changi any consequence thoktingai da hana mayam ngangna gadam ni kwai thokra law thokraga adu tawre kam kana roi ko law thoka wa la horan mi ga sirane dagi nongmai ga kapani ade ai numi 10 mari suda tu khare lore aduna aina khambada this is the duty of the present generation ji duty ni akhoi ipa ipu ni pibiramba lam obe forest obe jungle obe ising obe loi bakse akhoi na mu tek da kaidana lakado generation akhoi na pigadabane akhoi lo dhaiga intergeneration equity ko obe past generation present generation future generation ahumok justice tawdabane aduna hujik leiba generation je sina manipur kaigadaba adi manipur gi administration kaigadaba lamda kaigadaba si mayam si kangadabane akhoi na yam phazaba humne saran tamri se koigi Mizoram gi Major Zirlai Paul na maitei me hairoi Teresa Ningthozam gi magi academic career da koi singna dunai tare kuki singda sokadaba nongmai maru sing leina bagi sel bating pangi khole habagi maralda magi PhD gi keno kapthalu harak pasida koigi Manipur University Students Union musuna ngarang se koina press note am thoga koigi president am vice president na khujek piraga press note am thokpada koigi ngasi pawda Manipur University da koigi tongan ba jati myam tammi madda koina tongan around propaganda sandorak pada bokta haidi student ki career life magi academic career se sok tanabagi damangta haidi yausandana laaga haidi sumaina maitei gi mahairoi amagi PhD kapthalak pasida koina akan mumongda condemn tawi adi sigumba potsida haidi makatana sum torok taragadi masidagi henba akan makhongjang jangchalakani henba thabak kam torokani habagi moge press note su akoi ngarang thokpasu uzakre masing matangda research ke habini kui anchor san maibam na haibi se kwa aishu Mizoram kuine lerami 15 year plus ni Mizoram lerami se aduna university ozama yam loina khoi pulli adagi di college ki ozama yam loi pulli adi ban mantri mandon bo khoi dum chawrak pa modum hojupudi amu hidalak padi kharang pau phauna gi tre ko mang de phauna me ada aina haije di nga sai ki MZP Mizo Zirlai Paul koi khwai de ki chawba student union ni most powerful ni moida MS Mizo student association haiba ama leiba ada aina thamjari di nga sai ki adu da su sel laina ni ko thabak se tawdinga de video hana kapthokpa adaini tholei ju hujigi du su tere sai su adune ba aduna masida khoina ama sikokadaba lei mana donation tawrisi money lupa lising kunsa to du nataba mi khuding maksi magi right ni ko voluntarily any organization da paisa pi be khoina masi ko very clear pi be yadawam lei kaino hakanda terrorist organization aduga aine yadaba unlawful organization ni paisa be yadre adu oidi nangsi unlawful activity prevention act adagi NIA act adu makha mathang act mayam lei adu makha nang phaba yare nangsu terrorist sogolena aduna wari yemni aduga alambai tengol haiba group CD madi aine yadaba nati madi ben tawde dana ko ben tawde terrorist laukthokte unlawful organization laukthokte ba unlawful activity prevention act ki makha da laukthokte ba laukthoktabanina alambai timda paisa pibada thodong akai ba leiti logi wani ko hais irrespective of other moina pangang angang sin nongoi maru panna bom panna ba sidi khogi slip of tongue obe lanina ako lan tawrabanina anytime khoi bomb anytime nongmai wari atane ba sanani se naro satrani ma de nupi ma ani ma saida phamasu kaya tu hre kaya ka khre kaya wandha hre diwali da adu ma mathok ngangnai bane adu khoi thodong u yadre tawudu aramba is the no ban nothing aramba si Constitution piba article 19 gi makhada sem gi ba right to assemble right to form association haibane ba adugi makhada sem association ni aduna masi cultural amasung Manipur gi youth sing ano revival ama
पिरकनबा सोशल कल्चर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन अमनेबको अदुना आरामबाई तेंगोल पैसा पीबद थोदोकना मधु आइन यादबदी लेतेबको अदुमा से हायम चंगी मोइन रेस्टा थाब लेटरनी अदुना मसे अखोगी इंटेलेक्चुअल फजन इरगा रेस्टा अदु अमु पाउ फाउनोब चंगेबा आरामबाई इज नॉट इलीगल नति मोंदा वॉलंटरी आरामबाई लागा पिउ कायनागा नमफुद पिरमदी यादेको अदु माना वॉलंटरी पिबदु थोदो अकाय लेते तौबदो वइना हाइजेबदो अखोइसी वीडियो थागचरगा मी क्या लाइक तौरे कायनागा तौबी अदि वायरल चलबरा काइन थागखरमनि का अदुगी लाइना द गाउ लेरेबा अदुना मी अमा एक्सीडेंट थोगा मी फरमंग काउ लेबदु द मी दुदी कनबीदब फोटो ओइ नम लेबदु वीडियो नम थागत अदु बिबम लाय अदुगी सोसाइटी दो क्वाइदगी हंदब सोसाइटी ने अदु मणिपुर जु तौरबनेबको नहा सिंग हनबीबा यारिंगे वीडियो थागत पीदबा अदुगा यारिंगे कम हाइबिरोनु कैदौदुरिगे थागत केकुसु याम नीति नियम सुमना मयाम द खंगबा यादब अनि थोकदौनेबा तेरेस हाइसु अदुगी प्रॉब्लम नेबको अदुना अदुमदुमबसि तोपीबा अदुगा याम नुंगाय पाव अमना खोगी मणिपुर स्टूडेंट यूनियन को आइसु पारो मणिपुर यूनिवर्सिटी नि मोइना हाइदु याम रिजनेबल नि अदु तौरगदि एकेडमिक एटमॉस्फियर अमा मिजोराम दजु कायरकनी मणिपुर कायरकनीबको अदुना काइमता मोइदा एक्शन लौबीदबा अदुगा अदुम ख्वाइदि साइलेंट एंड द रेस्टोरेंट इज द बेस्ट पॉलिसी को खंगनदब सारगा अदुम तोपीबा मिजोराम यूनिवर्सिटी दसु अदि सोमदसु मिजो मचा मयाम मिजोदि कुकीसु नतबने खंगदेको मोइ कुकीनि का हाइबरा कोइ बाम इने नेशन अदुम लेबा अदुना सोमदसु साटमा आइगी मखादा बुक मिजोराम दगी साट अनि अदुम पीएचडी तौरीबको समाय तौनी पामे खुदिंगी मरी मंगा अम लेबनेबा मोइदा खोइना तौरबदि मैतैना सोम चला तौरबदि मेबी मैक्सिमम कछु 10 मंगाइदना को खो सोमदि मोइदि 100 म्या तौरंगनि मणिपुर यूनिवर्सिटी दा अदुना मदुगी आइना हाइदि मदु खुथानसी हाइबनते काइम तौबिदब शांति ओइना एकेडमिक जोन सिदिना एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एकेडमिक जोन सिदि अखोई वायलेंस फ्री ओइबा यान ताना साटसिंग तहनबा अदु चुमब्राइन खली अदुगा याम नुंगाय पाव अमना मोइगिसु ग्रुप तरुकना मोइ अमा डिक्लेरेशन थोखरबनी को यारगदि काइमता तौदन एकेडमिक जोन जि फजना लहेंजे खोलनजेन अदोमता चथबा अदुगा मसिदा हुनरदि नुंगवातेन हुनदना असोम एक्शन लोबा का अदु थबक तोपियु असोक अनिमंगना हंदोकपिरगा अखोगी लाइक की एरिया से सोहन बिदबा अनि साटरिना अदगी यूथ इन केगो मखर हेना हारुबदसु दे मोन एपोलोजाइज तौतार इन सुम मखर हारुबदुदी अदुगा कछु आरामबाइदा डोनेशन तौबद थोदोन काइबा लेतेना को आई एम रिपीटिंग अगेन कइनो आरामबाइ से आइन यादव सक्दा नतेबा दे आर नॉट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दे आर नॉट अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन अदुना आरामबाइ डोनेशन पिबदा थोदोन अकाइबा लेते आइन यायबा तौदबु आंगांग सिनिना वाही वता खरा लेदना को हेंजन खोसन बा हे नहानिदना इसम जन चलगे हाइबदु काथोखगे हाइने काथोखगे हाइना नोमैना कापगे आथान यादेब अदुना अदुमाय तौदना सिचुएशन सिने तौबनी आई मायांगी माइंड सिदा ngasai वागे करी नोमै कापनबगी करी अदु वाखन लोइ लेगिबा अदुगी वारी ने अदुना मदु मायामदुदी अखोगी आइन दसु अमुहन क्राइम तौरक्तब मिसिदि फास्ट ऑफेंडर कवे मोइदि ngakpiba लोनसु ngakpi warning am pirga tueba amai tawna mayam यूनिवर्सिटी नंग सुम बके हाइ वता हाइ गनु वीडियो था कनु हाइना warning am pibiraga adum lotion bana khwaidi phagado male wakham Bajai sir, koi aroiba question, aroiba wahang hai tare. Ministry of Home Affairs na koi lomi singi thadarak pa se 38.6 crore thadarak pani. Masigi thadar iba senfam se Manipur lengak na koi lomi singda phanghandre. Maduna February tara fawagi manungda koi lomi singda magi pifam thopa compensation je pi dragadi akan ba khongjang jangshal lagani haba koi kokom gi farmer wing gi ko convener Laishram Kiran ngarang se phongdok piki. Adi thoiba lan se de koi chingkhong chingya da laiba adi khunja sing sidi mahogi kaino hai tare man occupation hai tare moji lo usingu uzaraga leibani ado hariba adi lan thokrabani na lo usingu tahodrabani na moi pifam tokpa compensation judi matam chana pithokpiyo haba wafam se thamme masing tan de sar ke habini mas tohum thokpani kokomi gi khoi lomi simi gi team sina ko lomi simi gi kaino sina kanna hona dana tawse moi mamang da su yam hona re atopa kokomi ju honei adagi taragi se shu edana ai ju yawi maduna su dum initiative lawi adagi Irawar Foundation ka yam leiri ba ko lomi simi gi dama ka tawjaba sigi singsi I well and good tohum thokpani moi demand si amne justifiable oi 38.6 crore center da ki pire ise masi yam thuna pithok piba lomi sing jang ware Manipur da khwai dagi lan si da khwai dagi sok agriculture sector se sisu yam sok ko pone lomi singsi mai lodu lo su uba ya da na mang takpa labu ama ade amana low ugada mi singdu nongmai kapa podagi bom thadarak podagi chelaga mafam da refugee oina laihiba natra ade amana lan sin mara moduna magi low du thaba yadraba yil kawi khoi size mon da kam ta product lai ro da oiba swai tawna situation ahum sida government na compensation pibam tokpani madu matam chana piba chumbrain khali
यामी कायनि गायनि सेंटर पीरक पैसा अमुक पीबीरो सुम लौमी मोई कनोसु थाखरे हैबनी फॉर्म हाइगर कयादे लोइन कलेक्शन तौरे थाखरे हैबनी हान लेरबने लिस्ट लिस्ट मतुगिन पैसा पीबीरो हाइबने अदुदि राइटफुल क्लेम नि पिहोम थोई सरकार सोइन पीरकद खले खबदा अदुम पिथोकपिरो अदुगा फार्मर सिंगसी अदु लेबा आमदा फार्मर न नोफे तौद्रबा लेबा दो सु नुगाइरोबा कइनोबु पुक यावदि काइदौरुनी लौमी सिमिसिदा खोइन सेलु तौरिसि कइनो कांदा अखोइगी चानब सिंजाक्सि मोइन पुथोइनेमी अदुना मणिपुर की लान मरक्सिदा मोई या लौ सुमुब लान सुमु चेनबा अनि सि पार पार तौरिने बदुना मोई की कंपेंसेशन से फाजल लगा थंब चुमदे मसि मफम चान चाना नंगिने सि फजन येनबिरगा को पिबिरगा अदु लौमी सिंगसु फंगाइबा पैसा दु तौर अमहन्ना लौ सिंगबु तौनबो खोनबो लेदना को अदोमदा होनबिबा अदुगा आइना साइजेबदो अकन मुखोंग जंजलनी हारगा लाउथोप लोरगा तुमिन लेबा सिमक्ति चुमदे तौवे कोकोमी तौदो मानदे तौदो इन सुम हाइजेबे वानी सुम आइगोंदा नुंगाइतब मसुम मयाम पुनमक्सि लेम थारोय अदगी अकन मुखोंग जंजलनी अद तांग नुमित 30 नुमित 20 पंगपीदा पीबको अदुगा अदुम नुमित तुसु लोइखिबा अदुगा मागी खोंजिंग जंहनदबा अदुगा तालेबा डिमांड सु कलाइ चकै खंगदबा सुमाइना खोइदा चममनबा म politics of samamnabagi kanusida khoi targa le si BCS circle sida masidi khoi amtang break torga paithopom changbana khali yam nungaise sargi chillaba matam kya bu kai thokpiraga kegi Norris window gi studio da lengsin biraktuna ngasigi news analysis te amapung fan bibagi damakta sarbo arboina thagat pafungdu chari madang sida Norris window na sandok saba news analysis lotion jari ming tabi de singbo amuka hanna Maibam na krum jari